Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization nekahitu. Haga step rangap jung kasngi balang kalapan long e kajing khanra e kitrok kit dew yong beain. Kumshi benta banjubab bat sei sakhi e kajing don ke high level kiba penya e kakam shalan dew yong beain. Habakran berkinong thok kubor hasilong press club ubadan bok dakar ubdew presiden. Uletu bakahito kalalej ap e kitrok dew yong. Hagi thain morang kanang. Bat kila sakhi bakidan kumbasan poteli AA kibayaj. Reina kini tangkat prateli kibayo obat. Bat ai dak ijahar hamorang kanang police station. Ulang ru bana kalian kaseng kidawa badebet ban IT ya ka CBI ni ED bantokit ya ka jingdon kti ki high level hakan ka kam khayi be ain. Pelip light pelip. Uya malik mi? Po. Battery में high level. Hả? Battery भी high level में bro. High level vậy này. High level vậy nong là gì? Yeah, upo menteri high level. Po no mato high level menteri u. Ni na kalian sunga HITO sengkme hadian bangi kami ka statement nai Deputy CM sembut menteri rangba jongka Meghalaya bu pamba ki kita ke high level but hangno kidon pura di sebut kisaki kenang bakin pensistem tengi na kalian ngujungi ni la le ka operation minin me hadu minum step sau beje tengi layo ban kami kitrok san totally but babun kila pet tengi la IIFAR hapo murun keneng PS kumbakat frateli te hakani kaja nyimpet pat ya ka sorkar ladakan pensistem shana em yakini ki high level beriman gitrok mengidon di video clips video evidence pengisung dei ba yakini ki video bat ki evidence ngide ban ai hakilat bathai ko ba kabala itho ke sorkar kabala approve badai kani kamde ke social media kamde ke youtuber te lingba kala pathai ko bor ngin pendi ke ba kamdan ke jing thok ke jing skor ba ngilalap sha ki don ke high level ki ba pensnio bat kaito yo doyong ada benar step kidon kato kan ningot kiba karanti jet benrio kiba ong ba prakasi tengah ngasai bi jumba bi ki sin bu kila ong prakasi entry kam de ken bandai sila tengi kerana basai lada ke sorkar ke pendon kam sya kale bor bandon kita ke high level ta mengiru stangkat nol lada ke penterha ke pendom ya keseng balang ingin ban se ngir ngin form la jong ka sarkar ngin form ko government of itu ngin se pikai lada ki hikai illegal ngir ngin ya illegal ngin se pikai ba ki kin le no teng ka korbo ba ngin pha sikito ki ba phone men step ru ngin ong bi ko ba sha ya ki ba wat num shem ha kerteng jet benrio na ha kerteng khasi tang na ka benta jong fisherman andre yiki bubon balang ki ya balai ba u ki ong ba kaduna ka revenue kat katu ka revenue menen tap dangi ken silak kawai ka trok menen san pho tali dagi pho lak ta ka ba pensngo lungo yangi ba ya ka casino pu ong bi ba mandra hang ni badai ban generate revenue andre ya ka revenue pula dan ne pat kila shu ya thep chapla jongki kila shu ya thet building kisla thet jing kila shu snack office party ni kerana besangi badai ngilak bet kat kum kasabot but ka ega jingle ko jongki but ka hawat ka high level ka exist but ngin pekai yu sembut menteri unle kumno ne dei tang komedian jongka Meghalaya itu khat kum ba chi spangmut te san pho tli ki trop bambat kam de ko besok te badai sapawe ru ka jing kam bom shin kya ko police hadu menen ka jing yabat ka de tang na kaliang jongki dokhat kia na kaliang ko police dei tang hadu hanowari ki trop kita tangkat mengi menen yi detain be jeki vehicles badai ba u driver ngin dala kali usu ong be high level ya tho he kerteng jong trairo
mi klan palai mi Hanover bat truck bat driver so police dan pihak man patay punya hanul kong bakim don bentar lang man niya tay lang man piu ngingin keren ber basai lada upulet mo kan lende ke administration ka trekam ta balai unmi utau high level utau truck hadu san potlit ni de bernya sai kata ba piong ba ban hakno ka rukam bangitip maki pelen ki pelat ta ngiman se ngi haban sim yang anyakti parka an rum dei bangira tiar ra yon ringi subat ngi hena wareki ka kamram yo le se gi dunamen power tengi bakam biang men power tengi hapan petrai nam kata tanga tharai sembut menteri un sabatai kam syai bade mo hu tep ya kata kadai hakata kanong rim ken baka mi ka hito syek sakmat ru kadai pu sembut menteri uang ba kuntui kipat ba bat kinong songsno jong ko mekhalia da don kino ki sakhi sabut pandra un sim action je kita ki high level ke tamenta la don ki sakhi sabut te ndala bat ndala kili toket na ki try trok tela tip bade mano ta ngi ai ba jing start jong sarkar tela da sarkar kamla ban pembek hapo location ye ndrengin pentip tengin bat surprise wit kumbale men miet ba men step try kali ni haduk mentang pat tip Henry yaki number kali kila list out kila sambil di hakap FA kila thwa FA but nakal yang ki police department kidang isu yang notice yak ni try kali bikin one week siapa thanak banlek ke banakam per kindon yang ai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.